ba Special Investigating Unit kana SIU ba ka ya fa dipatlisiso tsa magato a go abiwa ga dithendara ka tsela e seng maleba go ntse go tsweletse sebakanyana. Christiana Hotel ya go le ke lo re investigator ka ba tšhelete le kana 48 million ye le go re lebeletse gona go re lebeletse gape ka Invest contract ya Invest ye le go re le yona re tloga re itsintse ke re lebeletse go le yona ke tšhelete ka le kana 48 million re lebeletse gape le Dinyakisiso security ye le go re ba tsene go yona ke ba re security ne diragalla mo department tse dintšhinyana mo Northwest yona o ka re contract ya yona ke 89 million ke sa fosh ba makoko kganetso mo Northwest ba amogela dipatlisiso tseno le mokgato re tla wona bao ba ileng gore ba tla batla go berekisa dikgetsi tse kgatlanong le di-conference tse di tlantsa ANC gore batho ba ska ba feletsa ba tshosedi ka lebakeng la gore ba challenge ba ileng gore ke bona ba eteletseng ko pele ko ANC ba batla go challenge a go dirisiwe dikgetsi tse go dira bonnete ba gore batho botlhe ba ileng gore ba molato ba jile madi a setšhaba ba ya tronkong. We hope that the Hawks and the National Prosecuting Authority will speed up the process of prosecution where needed and bring those ANC cronies to justice and return the fraudulent money siphoned out of the Northwest. Ba SIU ba re ba ba amegang fa ba ka bona molato ba tla gapelediwa go busa madi a puso. Ba re seno se tla diragadiwa ka go gapa dithuto tsa bona. Ke Tebogo Phakedi wa Dikgang tsa SABC mo Mahikeng.